Biyag ti tao. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama tayo. Kablawan tayo pa ni Rix Calixto di Taagno, Pangasinan, Nieves Gabriel ita di Fon Quirino Province, kani Ma'am Marina Bagcal. Intay nga ro din denggan ti episode 230. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya matan, jak mai-concentrate tag review. Nakaar-ariwawa dagiti kakadwak a borders iti bangir asilan. Sapay nakapigpig sa ti panagpatukar da. Ay, anya mat dagitan. Elsie! Lukatan tayo tayo! Ay, lukatan! Nimi abak lang nga agab-abang iti bangir asilan. Lukatan tayo ito ko na! Wan, umayan! Rumarka! Tayam amo ka kadag iti babarkadag. Umikan! Ala, agriprepaso ak mimi. Da kayo latan. Kan may sa awan esam ko iti kakastaragragsak. Nadayta ka man eh. KG ka talaga. Ay, sus! Saan na uso ti KG ita? Umikan! Makidanggay ka kada kami nga jamming. Manjak mimi, babainak. Jak am-am mo dagiti kakadwam nga agiinom. Kan may sa, jak umin-inom iti arak. Ay, nani ka matanagan. Ta just inuman. Umikan! Yam amo ka kadag iti friends ko. Yam amo man tagayam mo, Mimi. Sure! Iso ni Elsie. Agam-abang di tabangir asilid. Hi, Elsie. Nice meeting you. Shop ni Jerry. Hello? Napintas to'y gaya mo Mimi. Talaga! Super pintas ni Elsie. Awan ti makunak iti beauty na. Talaga napintas. Ngam di yung ar-arman tabawal, Anya? Apay bawal? Sabay armat ko ma. Oh, atay. Agshot ka, Elsie. Atay, oh. Ops! Di may kaniti arak to'y BFF ko, Saan nga gininam ti arak dayta? Dayta ti Diyos. Inumom dayta, Elsie. Agyaman ak, mimi. Mag-enjoy tayo, Tawan ti landlady ta, Elsie. Ay! Nakabakasyon. Iti 1 month, iti probinsyada. Mimi. Sige! Ag-enjoy tayo kakadwa. Da kami kini Elsie, ti border, iti dati abalay. Isong awan ti madisturbo. Isong ag-enjoy tayo, Nakapanawan, nagiti babarkadak apasig abubulog. Ituloy ta nga inuman tinabati nga arak, friend. Ala, amumat ajak umin-inom. Si kakit dimet. Italaan. Tapno maramanamat, Atoy, basit lang. Mimi. Basit lang. Promise. O sige, basit lang nga. Ay, nagpait. Kasta lang iti damo, Elsie. Ngayon to narwam kan. Nasamsam ito pa yan. Ngam tagapulot, tiraman na. O mabisan pa. No damo atilmon, napait. Ngam no may kadwa, saan una yan? No may katlo atilmon, sumasamitan. Aging ga, anakasamsam iton, tiraman na. Kat sa pulam tumatan. O sige, atay pa. Ay na. Sige. Ay, napait lang tamat. Ay na, kasano ka sana napait? Kat sa gabasit batin inuman? Adwam nga min tinumam. Kastoy, buyain na. Kastoy karamidam. Ay, nagsamit. Elsie! Si kamot gayam, Claire. Kumusta ti examen mo? Ay, jak amo no pasado amin. Ay, jak ngamin nakaripaso, idi kalman. Apay asuyab ka, asuyab. Napuyat ka kadi? Wan nga ron. Nagisangpot manan ni Mimi iti barkada na iti dagos mi. Kat nagiinom da, aging ga iti parbangon. Umakar ka nga minan iti boarding house. Umay kan itayan ko tadwatan ijay. Agbingay ta iti abang. Sige, takasaritak tupay dananang kantatang ko. May papan iti dayta.
O Elsie, papanam, kitnalpas mo tanti klase. Agawid kami kini Claire, Mimi. Kat ang mga no lunes sakton nga agsubli. Oray ta alas 9 ti klasik inton lunes. Bakit eksak man iti cellphone mo? Ni, itaman pa ngawan load mo. Kat bastante kamot ang kanayon iti load. Oh, adto ti cellphone ko. Thank you. Jack, ito da iti cellphone mo no agawid ka. Di nakpanawan, tawang kadwa. Ha? Di nakpanawan, friend. Mabuti nga kagmay sa dito ay. Anya? Ibagam ka ni Claire, tapawitan da kadag iti dadakkel mo iti allowance mo. Di ka nagawid, please. Oh, at ti kwarta nga impaw itdananang mo, Elsie. Agyaman na, Claire. Aywan, nasa ukayam katakwa na ti maipapan iti panagakar mo iti boarding house ko. Kat imang nugot damot. No kasta, agim pa ki ang ngarudan. Tapno makaakara kun iti ayan mo, Claire. Ala, inakukus mo mat amin nun akagawaak, Mimi. Apa yan? Ay, di napanawan iti boarding house. Pangasim. Agsangit sige ka. Di kagdanag. Agayam talat na nga uray agdumatan iti pagabangan. Ay, manjak, di napanawan. Kaslakap sa atin, ti pangibilbilangakan ka. Iso di nagpanawan, please. Ha? Amo matipagdaldala na kita. About my family. Family problem ko. About iti ex ko, nagloko kanya. Ay, kakaisuna na iliwliwag konti amin. Idadaka. Ita, panawan nakmanen. Kasanwakon. Siguradong aglidayak manen. Tagmay sa agton. Mimi, Pangasim, di ka pumana, friend. Kasi nakumamat. ala-ala. Di ka nga rudan agsangit. Tasaan kan apanawan, Mimi. Pakiitad bunto lakin ni Elsie da ito yan. Tadimat ngamin agaw-awi daun balasang ko. Wala na, Paula. Panagbabayad man gaya man iti tuition. Ay, pati bagas, Claire, balasak ka. Pasensya kan. Sa nabalay ta, itulod ka iti pagluganam. Akan tumalay kan iti pagtaksay mamang itulod iti bagas dyan takmay. Pasensya ka na, balasang ka. Okay lang, tata. O sige, patuluyot nga rodan. Tapno jak marabyan a sumangpot iti syudad. Anyat imbaga dananang kantatang ko nga, Claire. Agsingsingpot ka kano. Mailiw da kano kan. Kanape adi ka mutlakan no agawi dan iti lugar tayo. Agawi dak inton umay abulan, Claire. O sige, agkuyog tanto nga ron. Ay, aguray ka. Aping agkay warati bote ti arak dito sirok ti lamisaan mo. Ay na, dami mi ah. Nagiinom damanan dito iti rabi eh. Umay ka nga minan iti boarding house ko. Umakar kay Giant. Ang mga numasuruan ka pa iti sana nasaya at dito eh. Saan, Claire? Kan ungayam. Nagbaliw ti pangadeng ko. Jakon umakar iti dagos mo. Dito yaklatan. Maasyanak namin kini Mimi. Awan kadwa na dito eh. No umakarak iti pagabangan. Hoy! Di ka nariwawa. Tama nga numangig na kayo aking balay. Agungat! Di na kayo tinariwawa. Sige. Dami kami narutan. Hindi wala ang hindi pag-iwan ni. Di sige, baka mo kayo ha. Ika nga rudan. Chopi! Agbati ako Mimi. Diti unag tikayat ko pagjamingan. Okay, baka mo ka. Gusto mo, tap na adda kadwani ka ni Elsie nga aginom. Oh, adto yung tipulutan tayo. Uminom tayo kiti. Talaga nakasursuro ka matan Elsie ha. Sana kas idi mapilpilitan kang uminom. Ni man Mimi tinangisoro kanya. Ay na, makaadik gayam at talaga. Kas tadi kayat ko kan ka Elsie. Game na game ka ita na makijaming. Sige, agparte tayo. Ibusan tayo amin na ginatang ko nga arat. Agsapa mo't gayaman. Apay akas to eh. Nagsakit mo't tan tintero abagik. Apay naman
Diyan tinagidak iti nalabasit. Nalpasak matan ang nagbinulan. Kan, tikawas ko. Nabalikid matan. Mimi! Mimi! Ayan mo! At dapay ladagiti nagipusan abot iti arak dito ayan tilamisaan. Malagip kon. Nagiinom kami iti rabi. Kat ti amok. Nakaturugak gapoy tinalaw sa bartag ko. Kat ni Jeric ti kadwami kin ni Mimi. Mimi, apay akas kay. Jak maawatan day jay anapasamak. At dalakit di saan anasayang at anapasamak kanyak ajak amo. Ay na, di ka maawatan, Elsie. Nalaos ti bartag ko iti rabi. Diyan kun amo tinararamid ko. Agpatataan, friend. Uri siya, nabarbarte kak matan, na iturog ko itinagtugawat. Anya, Kaya no may papani tinalabasit ang mancha ti bidget. Ang mga nasugat ka mat. Kita ang mga nadasugat iti sa kawano imam. awan sugat ko, Mimi. Kat, anya nga tayo dyan? Mariribo ka na, Mimi. At dalakit din ang idadanas kanyak iti day ti arabi. At danang gundaway kanyak. Elsie! Uy, Elsie! Ha? Ni, si kamot gayam, Claire. Ala, kat no itayak pa dito yung abay mo. Madlaw na o nagdipampanunutang. Apay, adda ka di parikot mo. Awan, Claire. Saan ka asigo da kasta? No kwarta ti parikot mo, ibagam. Adapay mo't nabati a kwartak. Manuti ka sa pulam. At dapay kwarta, Claire. Jak ngamin mayulo ti leksyon tayo. Jak amuno apay. Mauli na pa nagja-jamming tayo dito Mimi, Elsie. Ngamin, agawid ako ni G lugar mi. Tayo jayak ka nung nag-eskwela. Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Tag sublimot tan ti ama kay abroad. Kasta ka di? No kasta, awanan ka jamming mi ka ni Elsie. Saan ka di, Elsie? Oh, apa Elsie? Anya tayo mapaspasamakan ka. Di ka matan matagtagar eh. Kan, nay. Apa yakas lang nasakit, tikitam kanyak? Napigsa ti atap ko asi katinangin dadanas kanyak, Jeric. Ay! Apa yakas tati panangkitam ka ni Jeric, Elsie? Nagsakit tikitam kan kwa na. Kaslat na basol na kan ka. Sapay ko ma. Tadin tumakarman no asino man ti ulag kada tayo nga gagayang. Ala! Anya ti sasawa mi, Elsie? Sige, madlaw ka guranak ni Elsie, Mimi. Nagsakit ngamin tikita na kanyak. Sige, patuloy ako, na. Okay, ingat, Jeric! Hoy, Elsie! Anya't mapaspasama kan ka? Nagtatam tikitam ka ni Jeric. Talaga saanan nga agsusurot dagiti pampanunutak, Mimi. Kalpasan ti amin. Pumanawan day dya at Jeric. Kaya't asawan day ta. Guilty ti awanan bain na alalaki. Anya? Kunak tupay katahos to ti atap ko. Talagang adda nang itatanas kanya kiti day di arabe, Mimi. Ha? Nag-pregnancy test at talaga positive. Masikugag, Mimi. Anya? Nagbungan ti panang idadanas na kanya. Kat nakal ti atap ko aday dya, Jeric ti akin narami di amin. Awanan ba enda dya, Jeric, Mimi? Iso ti rapist. Elsie. Indadanas nagday dya lalaki, Mimi. Iso ti atapak nga ama to ininawag. Kunami lano agad adal ti ginagaram ije syudad. Ngam sa magayam, tanapan ka nagpasikaw. Tatang, pagkawanin da kong, jak na
panagayatan ti panagsikog ko. Diyak mo no asino at talaga tinakasikog ka niya. Basol mo malaang. Nasursurum pa yan ta ginom iti arak. Andiyan ka ita. Insagmak na kanday ta nga arak. Tadi ka mga minagpampanunot iti nasayaat. Magrigrigat kami adadakkel, mau dito'y lugar tayaw. Ayat mila mapagadalda ka. Ngam sa bali magayam tinararamid mo. Ayawang pa'y ganas mait. Kumusta ka, Elsie? Kasano mom ti balay mimi. Ala, sumrat ka. Di met nag-text akan ka sa pulag to'y balayo, eh? Nagdamdamag ak. Awan gayam, ado ti ginaggatang ko. Aramatam dagito ito nagpasngay ka. Arwatan nyo iti ipasngay mo. Mimi, agyaman na. Talaga gayam ka. Di ka nang lipat apulos. Ngam ti gayam mo ani Jerry. Di naman la malagip matimang sapol kanya. Talaga alinipat nan tinaramid na kanya. Talaga ka din nga iso ti atapan, nga amati sikog mo? Asino pa'y kuma? Kat isumatla ti lalaki akadwata iti day di apa nagiinom tayo. Taimununan anagawid dagiti lalaki akakadwa tayo. Saan ka di? Pakawanan lang, Elsie. Sorry. Jakon ka ba ilan nakalabanan ti konsensya? Anyat kaya't masawan, Mimi. Sorry. Siyak ti kwa. Ti amati sikog mo. Anya? Ay-ayaten ka ngamin unay, Mimi. Pudno kas ti kinatao. Abadingak. Ngam si kati nakariknak iti ayat. Nabayagan nga dali madariknak ka. Ngam mabay na ka mangipudno. Tambo ka mapaayak. Iso kas di tinapanunot ko awagas. Tap na matagik kwa ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Mimi. Imbilang kakas nakapsat ko. Ngamjak na yung pag-arop amay turad na gaya mapagaramidan iti sana nasayaan. Sorry talaga. Takdarak tinaramid ko. Ikasar ka. Gapo tayo ayatin ka, Elsie. Dinakid ka man! Traidor ka gaya magayam! Ikarom iti pagbaludan kinaramid mo! Sana? Di na kipabalod. Masi ka kanya. Itata nakapagpas nga yakon. Agpakpakaasi ang kada kayo, tatang. Nanang, kaya't ko tagtuloy nga agadal. Ikandak kumapay iti may sagon daway. Mala, awan problema kanyak. Tilay pakpakaasik ken ka anak ko. Adal ko matin to na ram. Ijam ti makibarkada. Wan tatang, promise. Kat ulitag nagkidaw iti pamakawan kada kayo. Gapo iti inaramid ko iti kanlabas. No diyak ko man nagbisyo. Nalabit. Saan anapasamak ti kaste kanya. Ala, pag nakmam day ta napasamakan ka anak ko. Basta agsingsingpot ka awan. William, dagiti pakigay ma'am. Tapno saan ka ang maisungsong nga agbisyo. Wan nanang. Mala, asikaso mo, ti pa nag-enroll mo. Da kami, ti makamo ken ni nanang mau, iti anak mau. Nasayaat mo, ta nakabalo da hindi nang gundaway ken ka. Kasjay, ti rumbeng ken kwa na. Agyamanak iti kaaddayo akanayo namang tultulong kanya, tatang. Nanang, kat kidnawag adiyo kumabaybayan ti anak ko. Tauray kas di ti naramid ti amana. Anak kulat ta ni baby. Diyak kayat nga iraman itinagbasulan ti amana. Wain, awan ti rumbeng apagdanagam iti apo ko may, tadi mi baybayan. Basta gaadal ka na imbag. Tapno matunoy mo ti arapap mau. Nga uray kasta, tinapagteng mau.
Di kang darasudo sa mangiwayat itadang para lang itibukod mo pagragsakan. Tama nga no day tantumot lang ti pakay libsungam. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen. Advance Merry Christmas, iti tunggal maysa.